maethikisia Mbaitu FM noka thini wa kigaloki nikana tutenanie ubo wa ngai kwa chaniku kwa masitwa kitwa Pastor Dorcas Bina kuma kanisa ni wa Jesus Christ is Alive Healing Center vaya ndono na nienda tunenanie kwa kubi na kwa mituki ndienda tusome tusisiria ndevu kunea Samueli wambe kilungu cha keli muswa kwambia muswa ndatu kubikawe 10 ni watwambie kusoma twi bamwe Yehova ni wa nanu nunusi ukasia nuthe asia kubika seoli na ni wa batasia 10 abo Yehova nutwikithasia nja na nuthuasia nuthe asia ona numwe dikilasia niwo kilasia nja yume kitoni numu kilasia muthini aume utundani wasia atume mekala na nene membe usumbini na kutiwa kibila cha usumbi cha usengwa nondo ituesia ndi na sia Yehova ni lilumelie ndi yuluasio akasovea nyaisia atheumake indi ala athuku makabindithwa kubika kibindune nondo bati mundu ukakilania nondo wa vinya akamukilana sia vinya wa Yehova makabebenzwa akilania mavina ma Yehova makabebenzwa akamatundumia eitune Yehova akasilila itulusia ndi na akamunenga musumbe wake vinya na kukilania ukukilia uvia wa mwitikiwa mauta wake. Amen. Endwa no kanikana tunena niende tweno kwa mitukio muno nikana ni mwikie vina ni kwimbithwa pe mundu nisi kana no wikite mwiso nako na kananga wake no mutiete ini ngainde basa naku noko kwa Yehova kananga iwa matune nde basa naku na bata naku muno na kwisilia tuku ona muthena nde ukoma nundu waku ai kwisilia kwa ube maundu nisi wisilite omeanona na nimo no kanikana tunena ni asiati ndini ya mustali wa thandatu Yehova ni uwa ona nusi ukasia ni kwithe wa mwene no uwa na Yehova no tundi wa kukukilia ana no uwa kila chaku konda kitona kwitha chuwaitwe mundu ni sisi ndo bingi ne mbuae pena ipawa sia kushuwaitwe bena sia kushuwaitwe na bena mundu maku maingi mo waitwe indi Yehova vina wa kumokilia na kumasi ucha ingi na kwitha metha ni kwitha we Yehova na maundu make mevina na maitonekani mundu ndukethi wieti iloko na maundu maku mo waitwe pe andu matakwata mwana wasia we nwabikie mwiso nubungu Yehova asia no asiuche withu na kaisi ucha ingi ikaete usiao ndeni ya maisha maku neke kalathayo kwa huo sabina mkwachani kwa umundi tuisoma mstari wa monza Yehova atwikithasia nja na nuthayo nuthuasia Yehova nutwikithasia nja na no wothuasia Yehova ni mwathima na no wotheasia Yehova no ambatasia mwendwa no kakukwia ndukeyone bwiba uwe wone ngaito kutite nubungu Yehova no wakumyo buchani na akashoka akakwambatio yingi ni kwithia na bata na kumwendwa kwa kuma mundi ekaithi wiate muno nundu wa maundu alokwisila ekakwithi wiate ni kwithia winja na nduka ayite nja ni kwimbitha bya ndu mainja na ngai amambatia na ni ukusinya mwene na inja indi umundi ni ngosi yao nene wa ngai ni kwithia bya bandu mbitie na bya bandu mbikitie kwa Yehova no twikithasia nja na ngina kambatio yingi osabina ende anamboya ende anakumanda Yehova nini si bandu ni bauna pauwe ngai no kwambatia ndukeyibete yingi tuisoma muso tuithe yango bawithio muso wa nana asia ni ukilasia nja yume kitoni no mukilasia muthini aume utundani wasia ni ukilasia nja yume kitoni kila we kisweni ndosi yaku kitoni kila we wona utesa kuma Yehova ni ukilasia nja kuma kitoni chu naka miambatio ingi naka unenge vina ginaka kuandalia mesa na avi na sumbi
ni kwitha we niwe Jehova ndukethiwite ikumo mundi no kakunenge bina ya kwacia kana thina waku ni munini mbe wa metho ma Ngai no akukilie kuma thinani waku naka kwambatia muno ni kana wikale nthina thui Jehova niwo uciacia kuma uni waku kuthi uni ulongi Jehova ni wisi mwambililio waku ngina na mumino kile no wisi ona ndise ni chao chutuma wewe atei wewe ikala ndetoni na ikala wimanda ndeto cianga ikwikia abina kila muthema ni kwithia ini ndeto yake na ni ndeto ithayo ya mwambililio ni kwa ndeto ila ndeto ya Jehova nila ndeto ya pamwe nake kwa ila usoma ndeto winena ni na Ngai mwene ndukoneta ndeto cia pasta kana cia muthukumi ulo kunenge ndeto osa ndeto ni kwithia nene ndo ni Ngai na ndeto ni omwene acia kana ni wokota kumotu ndani na kambatia muno mpaka ukekala na asumbi weyone bala we ionekana no ukile ngino ukekala na asumbi nini simu ikio waku ni muthendu ndukuona toto na kuma pau no kambata na asumbi ukambatu ukekala pamwe na asumbi muye yataiwe mwana Ngai yataiwe nini singio na maina bina wakwa ase amen but ningo ase amen ni kwithania nini sikana undusu no toneka ngisomwa bawithio twithea mustari usu o wa mama withio aiti atume mekala na nene membe usumbeni na kutiwa kibila cha usumbi cha usungwa na kweke hesabu mwendwa wikale pamwe na nene ngina wisotiwa kibila cha usumbi usinundu nisivyo aingi maitona kwikia lakini nundu toneka na nutonekete kwa aingi kwa alama mwikia na kwa alama mumantha na kithingisio tio wenda kanisa ni mwendwa na wamina wana kanisa we ni wamina maundu maku na woka wathumwa na ndwina ulilikana kana kusomera ndeto ingi ube na thina kwaku wona uma utawanyani wa muthukumi wa Ngai wa chuma no thaithini inenge ingi kulika nthini wa ndeto na kumisoma na kulika nthini ikunenge ingi vina ikubwanisie maundu angi mbe na ikuonie nzia ingi utesiwe mwene ni kwimbithwa sivo nthini ya maandiko ma Ngai anenete na itukwisila maandiko ni make na no ngino wikale nthini ya maandiko ni kana kunenge nzia na mwelekeo muye yataiwe tuithe yango bunthi ithi yango nundu itu cia nthi ni cia Jehova na ililwe nthi na ililwe nthi yulu wacio nthi no tui yambito na itu cia Jehova na nthi yililwe yulu wa itu cia Jehova kila kindu chonde ki yulu wa Jehova twikalite nthi ila yitwe yulu wa Jehova maundu maku ekoma ya nthini wa mundu ekoma ya nthini wa ciai ekoma ya nthini wa mwini ekoma ya nthini wa ciana ciaku maye yulu wa Jehova ona ti serikali mwendwa ona ti ula muthukumi wa Ngai wenda kanisa ni akautabia ndeto nubungu maundu maku maye yulu wa Jehova ulawi ukwete nthino na itui ciake ni kwithiwa mwene ni wose wambite nthino tui na ku maundu maku mambo ni Jehova pe andu ingi maenda weni maundu mambo no wenu bungu usine mundu na mundu nuno anakabika mwiso tena usine business yako kuna business mwendwa tunga maundu maku maile ndini wa Jehova ya misingi yaku ndini ya Jehova na maundu maku ni mobikia kwa ila ni kwibala ninisi maundu ala maiya wa ndini wa Jehova ni maila maundu ala melekela ndini wa Jehova maisonoka ibinda yonde makethia mema ilu muye yataiwe ingi osabina na wisonga osabina iyo kote bui na wima na Jehova na bata muno na kumwendwa tuisoma kilungu cha kenda tutheyangite akasubia nyaisya theumake akasubia nyaisya theumake akasubia naisya ala methe asia we mwendwa ni withe asia kana we niwe wona maundu alangi maendeto nai kana we no iwo asililia alangi tuitwe twikale kondu akwitha ciana kuthengea Ngai ni kabinda kiana ata withete no kathengeania na Ngai ni binda yana ata witenge toke kala wiweka ni kanone na ni na Ngai ikulia we mwendwa ni binda yana ata we wende au thengeania na Ngai au thecie na muinenania mwili nukwitha nukwenda kunenania na kumwili muye yatayo ose binda na yaku na Ngai ni kana withie nuto no songa ni kana withie nuto na kwigwa wacia wa Ngai nesa
nikana withie no to no mutabia maundu maku na mawisilo maku nesa pe andu matetha ne binda yu weithwa ne binda na Ngai nikana to no mwelesya muye yataiwe muno muye mwana Ngai yataiwe osabina na wisonga na mbe ose binda yaku na Ngai nikana withie ni munenania na batendi ukapikio utungi Ngai waku mubeye binda yonte kwa maundu aloke kani kwitha ni mwikiku tuthe baba nini thio nundu bai bati mundu ukila ukakilia nundu wa binya bai mundu ukakilia nundu wa bina waku we mundu bina waku ni munini muno mbe wa Ngai bina waku ni munini muno mbe wa Ngai ukakilia kundu wa bina wa Ngai no ti bina waku ti bina wa mundu ti bina wa ana mwenu ti bina wa siai indi ni bina wa Ngai ukatumwokelania na nyene no kose usu elango isonena ni nakuna ngunena munango nikanombelewe mwendwa tuisoma kilungu che 10 ala makela na siabinya na Yehova makabebenzwa pe andu makela na siabinya na Yehova pe andu matenda kuelewa kana Ngai no wale niko neo maundu onde menda okila nyabina na Yehova wanga Ngai witu wetu ni mwendwa nduka kila nyabina na Yehova ni kwimbitha no akumbie usini wethe witu wetu ni kuma mundu elewa kana Ngai ane wenda yasi yake Ngai ane wenda yasi yake nduka kila nyabina na Yehova wangu nundu ukabebenzwa mandi kometio ukabebenzwa we wakila nyabina na Ngai ukabebenzwa na mbe andu menda kuona kana thukumi Ngai manene tena makaneneo athukumi Ngai ndukawete wa mumwe wonene ya muthukumi wa Ngai nundu tiwa mwitite withia wikila nyabina na Ngai manenge ndaya mabole no yende ano manene ya mosio nikana mekiwe bina mweu muye yataiwe nini sengi maitikela kaula kini Ngai nukwenda muno withia wiliu aka moto ndumea itune Yehova akamusilela itulusia mbe akasilela itulusia mbe Yehova na akamunenga musumbe wake vinya na kukilia ovya wa mwitikili na mwitiki wa mauta wake muye yataiwe inki pabe na ndato sina vina sia Yehova kwasia kana wala makila na sia vina nake makabebenzwa akamatundumia etune duketikilo tundumiwa ni Yehova mwendo asune nai dukatete kwitikila bushe muno na ikalabasa na kuthatia Ngai ndukaso tundumiwa nundu wako ikala alama muthata cia makatundumiwa alama za muthata cia makabebenzwa ndiko endo bebenzwe indi no ko kwikia bina ikala kwendani kwa Ngai na nziani cia Ngai ibina yonde akwikia bina nundu ya siati Yehova akasilila itulusia ndi duketikilo sililo na itulusia ndi mwendwa indi ekamusomea baunde nikanoma nundu wale ni kwikwa na akamonenga musumbe wake vinya na kukilia uvya wa mwitiki wa mauta wake mwendwa wa mwitiki wa mauta wa Yehova kumandatika ni kuthinambe enda ukililwa uvya wa ni Ngai nundu akukililia nuthi basa nundu akukililia Yehova uvya wake ndukasonoka akukililia uvya wake nduketicha methoi itikila Yehova musumbi wa Israeli akukililie uvya wake eka kwende ibindane nini sibe na ndo ingi alame silite mawisilo mena bina makuona maundu mama toto na kwaila no kangu ati Yehova nana mbakulwa nuwe nabata muno na kumwendwa sisia Yehova nana mbakulwa nuwe nabata muno na kumwendwa mwana wanga yataiwe Yesu Kristo mwana wanga yataiwe osabina kwa chani kwa omundi nikwimbizo no kangu ikevina ndukasio di kwa mundu mwende no tedi waku kuma mundu mbeza ilo to kwa mundu mwe ekawa kenga imazambao ndukasio kwitikila kukengwa na nduma mbino mundu utamwisingai nukwimbizo baimbo to dio kunenge iliwa uyoso dhuthio waku iliwa uyosa udhuthio waku ndini ya maandiko mangai na nimo kutwa basa ethia no kuona we lonely na no kuona kabisa ndo itoma kwithia we mwene otona kwinenge bina dengiani na muthukumi wa Ngai na muine nanya no kune kwalekala na no kukwelekelia maandikoni na no kwata bina
nikwimbiwa iti akalokota kuma otundani mwendwa nene sina ndo ingi makweketi otundani siana sia ndiwa nesieketi otundani pe maundu maku monde mekisi otundani ona ni wasomie na wethe na masomo maingi muno mateno tedio kwaku indi nimeketi otundani nikwitha kisomo kiukutethia hata iwe Yesu no kana vina mweu kwaku mwendwa no kana vina wo kwikia vina kwa chaniku kwa umundiu wachumwa akawose vina na wilokota na wimandazia sia kumbithianu na Yehova ni kwimbithia no kukukilia kuma otundani na kwikalia na asumbi kwa sisia ekukweka yu kweko nevisa umetu otundani ukekalwa na William Ruto ino no wikaleile ukekalwa na Uhuru ni kwimbithia no na umiebo ukekalwa na asumbi alangi anene ona nenange ungu asua ukekalwa bo mwendwa kweko nevisa ainga ino kukwatha kindu ki we wiba na nicho chukusuya nika nandu kekalile kivila niki na wikalwa pamwe na nene betanga kila chukusuya kuma munde betanga isiei na betanga na sima betanga simaku na mwen betanga mwana mwen nebuya sisi anicha uchutuma utatona kwikalania pakubi na mwiyai na akakunya bala na nziani sia kumdhuku no kamwelekela Yehova na bata na kumwendwa no kokiyo ndana ambakolwa niwe ndakoma onanda dalala sia mwiye yataiwe nene singi mekulia muthuku mwangai patoneka ata ne utoneka thini wa Yesu Kristo kilondu wembe no utoneka kondu wa mwikio ukilia mwikio waku kuma mundi na ngai wetu ni nukukone osio wake na bata naku kukukilia kukwambata nja ona kukwathima na kwenda kusowesha maisha nikwitha maisha maku nini sini makio ona nime na metho imaingi ikalamboya ni mwendwa ni batomeka ukona uhuni waku wina cheni kubetuko mundi mwana ngai ataiwe nye nginena na ngikia mwendwa bina kwa chani ku na imwiche mako mayo utundani anatizika na mayo utundani kai mai madhike na meso kukila indi nitungia ngai mubea nikwimbithwa kuma mundi nina bina wakwasya nita wa pastor Dorcas ndiye isikane sito ini tona kukabalani indi nikwitha na imbeunza kwea Yehova no gwa kwa nginena nya naku na njukilwe no ni mutie muno ngameno na siei ngameno na mwana na mwitu na yetu mwitu nange kwa basa munango indi Yehova nikwitha ibata nakwa ni wambokotie kuma bandu ni bala na mbete ambokota kumoto ndani ula nekitwe netu mwitu na mwitu na ndwa ingela mambikiti ambete au inautia usiuna mambu mya pau nikwimbithwa na kisomo kiathela na maundu maingi mathania indi umundi ni kusio nene wangai pumbikite ni Yehova pumbikite ni kwako kwa Yehova na numbikaliti na nene nungiliti kilo ngekala na ndwa nene makuyo na mea nene na ngekala na ndu menza wa Kenya na meo basanga deisi kana no nikale namo indi ni nikala na mona ngaisa ni amese mona mo na ngashare maundu maingi namo nganena nyonene wa Yehova namo na ngatungia ngai mubea duketha lau dukone na dukemene iyo kote kuma mundi utundani iyo kote buma kwikisie oni waku we moko ni ma Yehova osabina yu we iyo kote semba kanisa ni dhambi mutangie uji utangiwe no yunga mnyamwikio waku ndini wa Yehova mwana wanga yataiwe muno Yehova mwana wanga yataiwe nina kambe waku mwendwa ngiunenge bina kiwiyone kwa chani ku tikiwiyone I'm sorry kwa chani ku kwa wachumwa nikana withie we valawi niwe yosa valawi niwe yukilia valawi niwathengania muno na kwenda kwa ngai nikana kukilie na bata naku kwa masitwa gimini wabu kwa masitwa nitwa Pastor Dorcas Mbina wendo manda ningi no umande kwesela namba nino ngumenenga ne owoyu ebindete basa ebi ni 0706 297 153 ningusiokea 0706 297 153 Pastor Dorcas Mbina kanisa wiva ndono wabika kwa exchange ngoniesimo ningukosa nundu kanisa wiva Oilcom etina wa petrol station isi ya Oilcom ningukosa nituthaitha nitunenania na nituboya bamwe na ningunenge mwelekeo
na nini sibatendi ndwile omona yoba ndwile akwitha no kusi ndwile okusia kaendwa sito ya muya yetaiwe ibinda yondoke bya yoba utuko na muthenya thaitha ngai na nisi nendo boya naendwa alawe wi mubinie na wokona no bikite mwiso tubole itwe bamwe yoba ngego matune toka mbe wothi waku tuthaithe na tukumkilie na tunenge nebie na tutungie mubea nikwitha wonenge mwana wangu kunene na mwendwa na mwithukisha Mbaitu FM yoba sisi abena endwa etwasa na nasa mesili chuma wisilo maito ona maisha mo ni maendio tundani yoba mekitwe basa naoi na utiasiuna na kwisuba na mna kwe kaila muya ngai ubosi mawisilo mo bose nziasio makiite mokilie madime mabanoni kwitha mena bata na kumuya ngai nina aliana mabina on them satani ala mobingana namo na makukita na maisha mo ikanesa muya ni kwitha ningwikite yoba mokilie momi kula mendeiwe na mabithwa na magwikwa momboni kwitha wina bata namo pe andu matena muikio mususie muikio pe na andu mokule makaumilila bamonenze ya umililo asani na ugaidana na kukilia yoba ndukamatie mekenesa kwendani kwaku nina ugaidana na kukilia yoba kita mwendwa yoba mukite bala we yoba angina wa mabosie muya ngai angimona kukwe yoba mokilie masiuje kuma ikune sio ile makona makwite na ngai wa matune manenge kuikala yingi ni mubeani kwitha no kwika ngai wa matune ni utungia mubeani kwitha no mokilia no malilikana ona no mathima ni mubea mwana wa ngai usu itetei na wendo ndini yango yaku monema nemaku na nesietwa ne akwitheu na ya mwana Yesu Kristo na bwana ikia edukisia mwendwani mubea ngai yako athime na kwikanisa wende na kwikania na Mbaitu FM tukomane kilunguni okingita kiu ila tuketha twi bandu ni ba twinene ndeto ya ngai athime kai amen.